Ki Samla Pule ke St. Anthony's College hapo ke jing alam ka Nehu Students Union kila pen pau ya ke jing Pyrshah ya ke hukum jongki board penyat college babtha ki Samla Pule ben phong jain college ne uniform hapo wancha class. Kini ki Samla Pule ke de ki bepule ya ke 4th semester ki ban sepule saya ka 5th semester ke semester bakhaddu ban pendep ya ke jing pule. La ban kedo ke St. Anthony's College Shillong ha ka art kunai tarik nai wing kila pen mi ya ke hukum babtha ya baro ki Samla Pule makin phong no de ki jain college lani uniform haba wancha class nado menta usnem. Halor kane kini ki Samla Pule 4th semester kila penlong ya ka signature campaign ben penpau ya ka jing Pyrshah halor ka hukum jong ka college haba pentipru badon hadu saus pa angut ki Samla Pule kila ajing kershan ya ka nikarai. Kini ki Samla Pule kila lej ben ya kendo yu principal ka college Reverend Brother Dr. Albert Dekar ben pensengau ya ka jing jong ki Samla Pule na ka ni ka hukum besendet-sendet jong ka college. Meeting regarding the